Kırgızstın manasçıları kayıptan bütkün sınarı, özünün murun tuğulgan dönürümünün kulağı biyikletip tastandı, birim biri uladı. Kıntıksız manas eposun kıştay kılıp kınadı, bolboso kan manas gökçal ötkönü kança tolur kuladı. Kakırragan çöl dolup kança şarlar uradı, Aviroktun bay ağımı dayra boldu bulgundun ağırçın oldum bulağı. Tok kılırçı jaysanglar tom tom tovaysa manastı, oşo toluk el gangan kumade. Başkanı koyup manastayt, manas dep kırgız kep başlap, manas dep sözdün ayaktayt, giremet sözdün ukkanda da geç girip kayra taң atpayt. Batırdık manas epostoy, bardığı tegiz tastandı, başkan el mınday jaratpayt. Dodo jarıp tal kogup, doğrulor konuska kaldırıp, ötüptür ne biri manasçın öngөгүнөн çaң çıkıp, kıykırıp manas aytkanda, kırk çoro gözgü tartılıp. Tınıbek menen geldi bek, tüngünü tınbay elikse, tındagan kırgız şartıyıp, jazında başlap jomoğun, jarmına jetken güzündü, çoң sanat kalgan bebugan, karkıranın tüzündü. Çoң baş menen balıktı, çoğultup manas aytkızıp, çoң kızıpka kanıştı, oşondo dagı manastı, noyalbay çetin kalıştı. Karttarık jatat manasta, karasak eger tarıktı. Kazılıp bütküs ulugen, kan çömürdü karıttı, tamgasında gün jata, tatkıvız gelse tarıktı. Jomoğun lugup manastın, jokerler düşman çavıştı, atışa alışa getsek bekeri dep, ar biri manas eken dep, atışkan düşman tarıktı. Manasçılar götürgün, ardayı maydalangan namısты. Sağınbaydın manası, sanasa bütbüs sanatı, arjan sosun okşoşkon al kara kuş kanatı. Toktogul turup ba bergen, adamdan mınday görbөгün, aykaştırı var sözdü, alp saptar menen jamaçu. Talıp kaldım ününün, tasın tulgan sağınbay, tengdeşsiz eken dünüyöң, dep toktogul bağlagan, asıldı bağlap dininen. Oşondoy atagan urpak bir kırgız, men dagı bolgonuma süyünüm. Tarıkta şapak Жаңыбай, Найманбай, Ахмат Саякбай, ел içinde okulattan eskirбеген барактay. Кабашабай аталар кош шилтенген калактай, өнөр деген кемени өргө сүйрөп бараттай. Сөздөрү батыр асылдай, өстөрү батыр асылдай, адабият маданиятта аталар аябай нуска жараттай. Болбосоң азырдагы тай жеринде, алттыгы турган деринде, атабыз Жусуп жөнүндө, айтпасак бир сөз көңүлгө айып болот эмеспи? Алдагың айттың алп ишин, аңтарып күндүң кеңеске, жазганы манас жөнүндө, жалпы адам үчүн керектүү 2 миллиард Кытайга элибизди тең этти, беренин алган Бейжиңге желбиретти желекте. Кыргыздар улуу элдешип, Кытайлар кылып кеңеште, которуп манасты, кошойдой Жусуп атаны Конфуцийге теңешти. Урпактар балай жүрөлү, улуулар сунган белекти, элирип турса манасчың эгер биз билсек манасты, анда биз ээрчибейбиз бөлөктей. Болбосо кылычтын мизин кандаган, дыйындар өткөн сандаган, балтанын мизин кандаган, батырлар өткөн сандаган. Байлыгы калса калгандыра, башканын алдын салбаган, байлыгы жок көзү жок, бардыгы кайтты кайранан. Бабабыз манас сыяктуу, балдарың айтып жүрүүгө баалуу сөз бир да калбаган. Бүпүлдөп турса манасчы, күн түнүн угуп таң калам. Манасчыларга миң таасим, манасты кой өлдү дебестин, ошоң экинчи өмүр арнаган.